Sanibonani imphakathi wakithi nginithanda kakhulu emakhaya ibizo umchasiseli isiminyaminya sentombi exhibeni kwakho kwakumayabo ngizalwa le ekhaya eKhezi kwela semaphisa namhlanje ngila endumbeni kamkhulu uChabanga umkhulu uChabanga udabuka le eGwanda ngumuntu esesikhulume naye isikhathi eside kakhulu elokho esifundisa futhi esichazela ngezinto eziningi ezenzekalayo ikakhulu izinto eziyimfihlo izinto esikhule singakhoni ukusondela sizozizwa namhlanje siyasondela ukuthi sizwe ezinye izinto namhlanje ngithe namhlanje kumkhulu uChabanga ngihamba nensizwa lapha umfo kaNcube nomfo kaDube ukuthi namhlanje ke sizwe ngokuthi izifo lezi abathi isifo socansi abanye bathi isiki abanye bathi ingulamakhwa abanye bathi STI abanye bathi STD kukaningi kuyadepend ukuthi wena ukubiza kanjani ziyahlukana ngokuhlukana kodwa ke umkhulu uChabanga uzosichazela namhlanje ukuthi zilashwa kanjani ngokuhlukana kwazo lezi zifo ngoba isifo eselaphekayo ungahamba sometimes esibhedlela bayafika bethi hayi silapheki o kanjani kodwa ngokuzwa kwami ukuthi hayi esintwini ziyashaywa bayazi abanye mhlawumbe abaseke basigula ukuthi esibhedlela ufika ushaywe ngenjection engangeyedonki ungasakwazi ukuvuka ufe kanjalo kodwa ke namhlanje sila umkhulu uChabanga asichazele ukuthi kanti ingulamakhwa okungathiwa isiki usifo socansi iyalapheka na kukhona ezithile ezilaphekayo kukhona ezithile ezingalapheki ngicabanga ukuthi namhlanje masiyaqeda lolu hlelo sizobe sesisazi ukuthi kwenzekalani mkhulu uChabanga siyakwamukela namhlanje ku-AVG Reality sizokhuluma ngesifo socansi sanibonani selibingelela bokukhona bomkhulu okhuluma ngomkhulu uChabanga indoda yaseGwanda njalo futhi njengokhulu sekwakhuluma masikhuluma ngento ekuthiwa yisiki baba mkhulu sikhuluma ngesiki ebizwa bethi yi-drop bathi i-drop le ekhipha ubomvu umuntu ongibaba ya le kumama kayikho kumama ikhona kodwa ke ayisuki kumama sometimes ayisuki ikhipha ubomvu okay ibikhipha discharge kumama alright right enye kodwa kubaba umama uyakwazi ukuhlala la futhi engayibonanga leyo sika kuthiwa i-drop mayehlala ngayibonanga ibonakale kubaba nge-one day beqeda ukuhlangana sasivuka ikhona uqala azi umchamo uchisa mayefuna ukuchama ubaba sometimes ngoma sihlalile sile 1 week isitho somuntu ngubaba maye sithi uyavula emayiphefumula selepha umkhafula ubomvu sikhafula ubomvu kuyisibungu esingaphakathi phakathi komsipho wakubaba phakathi sebese sesibulala ubaba bakhe ngisho njalo so ngoba uthi wena kumama eyabisihlale isikhathi eside umama eyabisihlale mhlawumbe unyaka ilokhu iyona kayimlimazi ukuhlala kwaye unyaka lokhana uyabe lokho eyinikeza abantu kumbe naye yabisimlimazile elokho engakunaki kumama kakhulu ngitsho kanjalo ngithi kumama usuka enebhadi ngani ngoba kumama idinga sometimes imbulala ngoba yakwazi ukuhlala engakwazi ukuthi unayo kodwa uzobona ngamadoda akhe mabe ngamlandanga bona abathe watshintshanayo namahlezi maye le ndoda e1 yamtshela lapha somvakeni umkhuhlane maye maningi yahle bale maye maningi indoda ihlibaleke ihambe lapha simshiye njalo umama usizwa ngani ngingachaza futhi i-discharge yakhe kakhulu iyacebela kuphela kakhulu kodwa kubaba namhlanje i-drop namhlanje hlangana icansi sasiyavuka isiba khona sanenkinga singamasho yebo ngoba ifast ukuthi ibonakala emntwini ongubaba i-drop right i-drop ilathiwa ngezihlahla ezikhalayo ngisho njalo okay izihlahla ezikhalayo eziphuma uchago ngisho njalo into ebizwa i-drop bese ukhanda imbiza yakhona neze porridge mawuthi izihlahla ezikhalayo eziphuma uchago uchaza izihlahla mhlawumbe ezifana nengotsha nabomhlohlo ongotsha nabomhlohlo babamkhulu kodwa ziningi izihlahla zesika hlahle ngisho njalo ake ngiyigodele ngithi imbiza yesika mayithwa zihlangene engizaziyo mina zingu-21 abontume Sithazulu nangisizwa zingu-21 ngingakhulumi ngeze porridge ukuze lento lana ilapheke ife ngaphakathi ngani ngoba khumbula kulendlu ngaphakathi mase kuzokuphuma ngapha sokukhombisa ukuthi sengikhona sengibonise phakathi so kahle ukuze lento leyibuye ilapheke kumele uthule into eziya phakathi nezikwazi ukuthi zibe zikline zikuchamise ukuzabe right ungakhambi esibhedlela bekujove ithule khumbula ukuthi mayihlahla zihluma iyavuka kwenziwa bengithi nizobuya kwenziwa yini ukuthi into le align lezihlahla ukuthi izihlahla sezihluma nami sengigula yiko ngingachaza wona ndlondla yami ngathi mina abantu abasanaki manje sebegijimisa yonke into isibhedlela yonke into isibhedlela yiko ngithi kulezinto ezilashwa ngezihlahla lapha mase faka ihlahla zafika zaspoila phakathi ukuthi ivuke kuba nzima kakhulu
ingakho ubona umuntu uyathi yake yamphatha 4 years ago kodwa ngizomuntu esisengifake yona futhi kodwa ngine right no isivukile awukho right khona phakathi isikhona ngaphakathi phela maningi amasiki lawo kunesike ensumba kune drop bese kuba khona ekhipha isilonda bese kuba khona ekubhorayo mayikubhora mawuchama indoda omemchame phezulu omunye uyale baba ayi sizoza kule manje besilapha kwi drop and kunayiphi enye emkhulu esingakhuluma ngayo ngemva kwale drop singalandela ngale yezilonda ngoba sase isagubha nayo yagubha ayifana le yensumba le yezilonda lengikhuluma ngayo yezilonda iyakhipha ukuthi mhlambe usowabona amachitha amaqhubu so abe sesithweni namuntu ngoma sometimes aphuma ikhombisa khona ukuthi ikhona but ayikaveli obala aphuma bese celena akumuntu ngoma abi ngaphandle basiceleni kube ngathi yino inandinandi ngitsho njalo ukuthi kufuna uloku nwaya ulokhu ngathi uyanwala mawuhlanga umuntu ngoba beke ngathi uyabe ngathi inandinandi kahle kahle uyizwana kodwa ke eqinisweni kuba umkhuhlane okhona ngaphakathi udinga ukuthi ngabe uyaziwasha nawe ungabi nephunga ungabi nokubona ngaphakathi ngani ngoba kusuka sokurongo kumuntu ongubaba kungahlala ngaphakathi ehambe oyithulisa esibhedlela ihlale kodwa kuzomnaka umuntu ngoba akasalast ecansini ngendlela besenza ngayo yingoba ngani ngoba akayibulala ngaphakathi ikhona isademeja ngaphakathi ngicabanga ukuthi amasoka nilalele bakithi izifo zamasoka lezi mkhulu uthe kunesiki yensumpa futhi yona ke yenziwa njani ke mangabe sokufikile ke uyabona le yensumpa babamkhulu le uyithatha ayikwazi ukuthi wena mayiphuma kuwe bese iphuma same time ngahlala noma 3 days kuphuma kuyinto okuncane sokuphuma kuba mhlophe somntini ngubaba so kodwa kumama futhi yebile ukucatshilo yabe kuphuma kuphi lokho kwinto kuphuma anyway ekhanda lomuntu ngubaba manje le yesumba idangerous ngoba nakubaba ngaphi yaphuma futhi emuva lapha akhipha khona ingcekeza yakhe ibiya futhi naye futhi yaphuma sometimes uyabe lokho sithi mhlambe iceka ukuthi yisali elokho engathi umuntu okade nganwaya elokho ngathi nganwaya kodwa but into yabelokho isakhula mawunwaya khona ngaphakathi bathi umkenke ngaphakathi khona lokho sizwe ngathi kule nyama ekhona mani akuseyi yini izibunu zami ngedwa so kule nyama engathi ngiyizwa phakathi so into la ngikhuluma ngayo ukuthi yabelokho isakhula phambili ngapha ikhiphe insumpa encane isiyazalana Sithela inkingathi ngichaza ngathi sesithi flowers sesithi flowers ma ungasokanga mawuvula ziyabe ngathi zishaya umoya uthola ngathi siyajabula mawuvala sibuye futhi sibile sikambe nesikhumba sakho mawungasokanga yinto eyingozi kakhulu mawuyena esibhedlela bafike futhi esibhedlela bafike bangazi bebiza bethi yini kodwa bayichisa ngumtshini wakhona mase bechisele bekunike imedication ngikhumbula futhi kuyafunakala futhi imvisa khona apha phela imedication ngekambe edilisi indlu wona sindlaphe phandle wakhona ukuthi phakathi kule ndlu yakhona Mweza futhi uhlala ibhedlela sikuchisile ube right kodwa ngokuya kwesikhathi uthole futhi sihambe yabuya futhi uthi ibiyaphi kanti no phakathi awuzange uyikhiphe yaphela isihlahla sezihlumile ihlahla sezihlumile baba Zinsiza ngicabanga ukuthi niyayizwa le ndaba engulamakho mkhulu kunezinye ingulamakho abaye bethi iherbs angazi ukuthi iherbs madoda iwela khona ngona kungulamakho noma iwela kuphi ngoba kwesinye isikhathi wezwa abantu bethi hayi umuntu bamshaye ngezulu laphansi kwathi nithi ngithola umuntu isihlathi sesingenye indlela okanjani but ngiye ngizwa abanye bathi hayi kusuke kuyisifo socansi kukhona umahluko othizeni khona lapho kuzulu laphansi nabo herbs noma isifo socansi lapho ukhehlela mase sikhuluma ngezulu laphansi sikhuluma ngabo herbs sesibela futhi khona phana emaphosweni okay emaphosweni into ezihlanganiswayo ucha umuntu ngomuthi apho kufa nje one side nje ufanga ngathi umuntu othile ngamanzi noma hlezi umuntu umphose yazi ukuthi khehla ngizakubekela into eyi1 mangithi abantu abaphakathi kulomuthi phandle babamkhulu la ukhona umuthi ukuthi siphikisane soba bunqube siphikisana ngakuphendule kuphendule one igama kuphela unokuphethe uyishawuda ngihambe ngiyenza into zami mawusiyafika endlini umlomo uchief ube la stroke mawungasakuhlalisana ungafi lokho man lokhu berayithi kodwa umlomo wona uthisteke nje bese sayidini lobo ukhuluma kakhulu ukhuluma kakhulu ubodela kakhulu so lapho umlomo ngumutshekise kodwa uyabiseleka ku right position ngwathumela phindabuko futhi ngiyilungisa into eyi1 ngoba ngingachaza ngathi kunamakhuba akhandwayo emithi ebuyikhande ukuthi le yimithi okuganga le lo ngumuntu okuvikela mina labantu abantu lo umuthi mina ukuthi ba umuntu angandelela ngiyashaya umuntu ukuthi lo umuthi lo umuntu unganqala ngereverse yizinto engikhuluma ngazo nezi lapha kusela cansi lapho
lapha soku izinto ezikhandwa masikhuluma ngabo yes nani yabona masikhuluma ngento so akwenzeki mhlawumbe ukuthi hayi ngoba lo muntu sene heps kungenxa ukuthi ulale nosibani bani hayi babesukela abantu izitwa umuntu ule heps lo unyeso sengathi ngaba le HIV hayi ya ngine yabona into esakhona zinezi kahle kahle okunye sometimes iheps iyadaleka makuthi uthathele umuntu indoda yakhe noma uthathele umuntu umfazi wakhe bese izinto zokukahla lesiyana yebo usukahliwe lapha hayi bafowethu ngicabanga ukuthi ukhona ongabe enombuzonyana lapha kumkhulu ngezifo zocansi ngoba ngishilo ukuthi namhlanje sikhuluma ngengulamakhwa okuyinto esibona ukuthi ihlasela kakhulu amasoka ihlasela kakhulu nabosisi abanye siyafisa ukuthi njengoba bekhona balaphi bendabuko lezi zifo kwakuyizifo ezazingababulali abantu kufuneka ilokho kufuneka sikuchaze emkhulu ukuthi lezi zifo zazingababulali abantu ngenxa ukuthi abalaphi bendabuko babekwazi ukuzishaba iqede kodwa ke manje abantu bephazama abasahambi ngendlela mhlawumbe esibhedlela sifike siyilalise uphile nalento uze iyegcina ikubulala ngemva kweminyaka ethizeni kanti ngokulatshwa kwendabuko uyakwazi ukuthi kube nembiza oyitholayo okube nensizo ozikhothayo kwathintini ubekwazi ukuthi lento uyishaye ngoba umkhulesha ukuthi kubulawa indlu yayo ngaphakathi ayilaliswa kakuvalwa kukhiwe indlu ukuthi hayi wena hlala phakathi kumele ibulawe ukwenzela ukuthi umuntu lo aqhubeke aphile zinsizo ukhona ngabe mhlawumbe enombuzo ngale topic esikuyona salibona igama umxolisi isibongo esakoncube mkhulu ngizahle ngithathele phezulu usabalisa lapha ukuthi kulenje wasusithi wena imizihlahla kuphela singabala ama porridge okwelapha ingulamakhwa zi21 yelatshwa ngendlela efanayo yini umbuzo wokuqala umbuzo wesibili ukuthi mhlawumbe la nxa ungasasicazanga ukuthi zinje ungaziqamba ngamagama ukuthi kulalela phezulu kwalezo suzibalile bese ngisithi ngaphambilini sike sathi sikhuluma lawe wathi wena kwesinye isikhathi emthini ongumfazi uyayibona isivela iskini sesingokunye lapha efacini zonke zibonakala kanjalo yini umuntu asithi nasiyana intombi sengihawukele lapha mhlawumbe yagula kulempawu yini engazibona ukuthi lo angabe elengulamakhwa bakhosi babamkhulu isithokozeni siyajabula nyube lapha umbuzo wakho lo obuzayo masikhuluma ngento okuthiwa yisiki ukuze uyibone emntwini ongumama kunzima kakhulu ngoba uzozitshela ukuthi umuntu lo bengilelela ecansini uyazi ngimbambe ngendlela engakaze ngabamba ngayo amantombazana umsindo bekade uyenza bewumkhulu kabi kanti lutho usuka umnwayizela izilonda ezingaphakathi futhi akaphumi igazi akathi kezwa lutho yena kuphela into eyizwayo oyibona yi-discharge kuphela ukuthi no mani kule nto ngaphakathi ngiyanuka nginephunga even umuntu okhona maye ezogqoka iphenti lakhe athi umuntu ongumama kule discharge ukuthi sometimes ugcina sefaka izinto zabo lezi into zabo zelezi ukuthi into lana noma ehambi yaphuma iyakwazi ukuthi ibe ngathi into efusayo ngisho njalo so ukhomba ukuthi wonakele ngaphakathi kusokuyafuna ukuthi umuntu maye elakho lokhu akwazi ukuthi akhinywe kusuke lokho kuyinto lokho isikhathi esiningi uzothola ukuthi umuntu izifo zocansi masikhuluma ngazo siqala khona lapho omama futhi bazidala kakhulu othi umuntu ongombe ubuye khona ethi ufuna ukuzokubopha wena ukuthi uvukele kuye kuphela so ukhona mase sengitithe kabe ngisikhiye mina sengicala ukuthi kabe impahla yakhe ngaphansi siqala ukuthi sikukhiye mase ukhiya lapha noma ungavukela kuye yedwa kuphela kodwa vele already sokuyisifo nakho uyabona ukuthi okuyisifo phela ngoba sesikulimazile ngaphakathi emakhosini kushuba ngezifo zocansi right umuntu ongumama ima isivela ile isikhathi esiningi iyakwazi ukuthi imkhiphe amapimples yabona amapimples amaningi kodwa abe ngathi umuntu ongathi amapimples akho namayiphuma aphuma angathi uchile uyatshe ebusweni ukhomba khona idlulana isidip kakhulu ngaphakathi njalo futhi nakezwa lutho futhi kalaphinde besikabheke kodwa ekugcineni mase siyafika emtholampilo kubo siyazi la imandla wesikhanyela ngabelungu abalaphayo bafike isikhathi eside ayisalapheki emakhosi babamkhulu hayi kuyezwakala ngazi uqila phana mbulo mbuzo sanibonani balane be-AVG Reality Channel igama qiniso isibongo sakwedube right mkhulu lapha sikhuluma ngezifo zocansi ubusuchazile nje kabanzi so lapha mkhulu ma kungumuntu ongumama laye lapha usizo uyaluthola
uro imbizo zikhanda ngezamadoda kuphela usizwe yalithola imbiza sikhanda zonke mawukuthi umfazi le ndoda kehlelami abathethekeyo kuyenzeka lokuthi babe lomkhuhlane ofana nalo yebo uyabuya lo muntu wakhe befike bedayi bafuna usizo noma afike indoda athi ngicela ukuthatha izihlahla ezithizeni ezokuthi lo mkami sinento nje inokusenzakalela phela ukhona umuntu ofika lapha angafuni ukuzohlola afuna ukuzochaza ngenkinga anayo kuphela ngoba iyabe into engadinga ukuthi azahlole ngizama ukuthi ngizamukubekela lapho ukuthi ngona kuyenzeka ukuthi kube ngumfazi le ndoda izihlahla zemkhuhlane leyo azifani ngoba umuntu angakhuluma ngezilonda ezilonda nayo kulo mithi yakona uyifaka phezulu kwezilonda ngoba kuba zibe zisedrekeni izikhanya kumama zibe singaphakathi uyafuqela direct khona nomuthi khona uyebulala izilonda lesi umama enefuqela yefuqela yena ngasozafuqelo yini bese kuba khona neze porridge bese kuba khona nembiza ayiphuzayo yiko ukuthi siyasipayisa lapha funa ukuthi skin ekungazali ngisho isibongisho ngesodwa emakhosini babamkhulu. Sibonga kakhulu bakithi sila entumbeni kaMkhulu Shabangu. Hey kuningi kakhulu bakithi sikufundayo ngijabula kakhulu ukuthi namhlanje besikhuluma ngalento yezifo zocansi engicabanga ukuthi into elimaza abantu kakhulu njengoba umkhulu echazile ukuthi ezinye zalezi zifo zocansi ziyahlala phakathi zicashe uthola ukuthi umuntu akaziboni noma ngabe ebone abeloku engathi akakho sho kahle ekugcineni zigcine ezimbulala uchaza umkhulu wathi ziyabulala lezi zinto ngoba isuke sezihlale isikhathi eside kakhulu zingaphakathi kwakho zingabuhlungu wena uyitshela ukuthi hayi kawuguli kanti uyagula angithi kunjalo mkhulu kunjalo kamkhulu. Siyabonga kakhulu bakithi mkhulu singakavalelisi la sizocela ukuthi usinikeze inamba zakho ukuthi abantu basondele beze la ngiyakwazi ukuthi masithinte izifo ezinje baningi abantu asebeqala ukubona ukuthi ayi nami kusho ukuthi kungabe kuso uyabuyitshela ukuthi hayi ngiphuma izinduna la ngiphuma ama pimples kanti akusima pimples khona into ethile engaphakathi kuwo edinga ukuthi udinge imbiza thizeni iqubule lento ikhiphe mkhulu abantu bakuthola kanjani mhlawumbe uthola ukuthi umuntu unalesi sifo esikhuluma ngaso manje ukuthola kanjani ukuthi athole ukusizwa emakhosini sithokozene ukukhuluma ngomkhulu Shabangu ngingasho njalo umkhulu Shabangu uhlala endaweni ebizwa kuthiwa kuseyuveli Goli lapha engikhona ngisegoli bogogo nabomkhulu mawukuthi mhlambe uyadinga ukuthi ufuna usizo kumkhulu Shabangu thatha ifone number zamkhulu Shabangu nazo ngiyazishiya lapho ifone number zamkhulu Shabangu 06 88 55 88 and 2 06 88 55 88 2 umkhulu Shabangu loyo. Umchasiseli Siminyaminya sentombi zasemzingwane exhubeni kwakho kwakumayabo siyabonga kakhulu bakithi ningakhohlwa ukusubscribe kwi-channel yethu ukuze lezi zinto ziqhubeke siza kuwe ma usubscribe uphinde ushaye lapha ibhera le notification kwenza ukuthi ngelanga masi siposte into leyi ukwazi ukuthi uyibone ingakukhuthi ngoba esikufisayo bakithi ukuthi isizwe sakithi sisizakale entweni ezifana nalezo siyabona ukuthi isizwe sethu sihamba siloku silahleka abantu bakithi bayafa ngezifo okungamelanga ukuthi bayafa ngazo ngenxa yokuthi mhlawumbe sesaphazamiseka sayitshela ukuthi yonke into kumele siyoyithola ebalungini kanti thina siyindlu emnyama ikhona indlela yokuthi siphilise siqhubeke siphila ngamakhambi kuphela uyaphila ngiyabonga kakhulu mkhulu Shabangu.